Efia man kwata ma close o team kan matching na mate say the hifa na wo. Meda se o mahine sabre ma ba be pie mo e wo Nima market na wo ba ha chale aha de nya better sa ha ye busy party na no ka wadwe dwumade na ha ne de aba be pie be bia obegina kura ka wadwe na no kura so aye issue ene pense mo kwabna mo didi nkomo bebre de afa de IGP aka se sa vigilante groups o ba be yi wo mafiri ho no ye ne o mafo ba be di nkomo na yaje wo madwe nkire sanso and speaker e de ato mahama yare ganim se won kɔ no akoye boni biem no eno so mafo ba be afa ho ti sabre de ye wa ha ye ma me ba ko e wo ye nche ha sesi ama me ye mo akwa abado ba Adom TV so. Yeah, na. Kawa dwedwumadie ni IGP say vigilante groups sa data force ni kuokuo no a wo mo ha adwene no obeyi wo mafiri ho. Mahama Yarega so to yes appointment committee yes so akodi trust yajeji sika bi. Speaker so on call the boni acha no won kwenkoye boni bi. Wa dwen kire wo ho ne say. Na di kan no efa delta force the invisible force no. Di omo ye ne enye se obi president na appoint nipa no se oni president na nya adwen kora enwo se wo koye bibi enye if so ko president we ade a waye enye no na yepe na enya abotre be enye se wudi utumi gidigidi na ase ade no ye ko enye no na yepe ye pass mudwe secondary dia ayarga ye no enye e wo se ye twena so na ye nhwe so de ma obi foforo nso na obi so koya wadwen wo se ade emi ne ye twena so se nti men so men konkoya sa na wo jo fa ne hunko didi a ote na obi foforo so be ye na wayi we de na to wo se obi ye no wanye ne hwe nti me so me ya me fa me hu adi Sani amana ekoso emwaye nti nke be ya se president no be yi obi ti se MC ya na se bibia grassroots no omo ye adwuma no hu omo na kire omo no nkire nipa kro omo pe chen se obi a ben ansa no ba bedi no eno emwaye grassroots no ye breye bojani asne ye adwuma no mapa wa no bae nti let them benefit e ma no nkoye se omo a omo ti omo be bi ade na ben omo ene ba bedi da bi ye mpene sa ne ene omo bre no omo eno mbre no muso Kawadwe no na ayi fertilizer so aban no so wo teso sebe ya nananom akuafo wo mo no baye wo medua dodo no wo magu so no so wadwen kire wo ho ne se ane dia mene ne ya adwe 100% kire se se ye ku ayo adwuma no first nkan no ye nananom aku ayo adwuma no na ye adwuma ekoso so fertilizer ne niama na aye ne boaye de no ama ye mbabunu ne yentumi mfa ye ho nhyɛ adwuma no mu so adwuma na na omo ye de hwɛ ye enti se niama bi bafam na se koyi a me kra metumi de me ho asekuemu because of niama bi ane boy den adowa mu aye den sika aye ntumi nto ni niama bi ntino me na akoko ya da okra me ntumi nkoko nto se bibia da na kwemu na ofama me kra metumi akoyeku a nti madwen no waka na adwen woni aba no waka na adwen no sabre ni mama market ne ya ba be pie mu wa ha no pay na je se busy na ba me ne ba mabra na so beka wa adwen wudin de say your friend Mahmoud na wo ye de wo ni mama market me ton credit what on credit ka wadwe dwumadie owura Mahama Yarega wo te say wo se appointment committee ya mo wa musika bi owura boache agya ko amene wa pa chow speaker say wo de ne bonu ya che no ma wonye sa bonu ni biem IGP was in vigilante groups no wamonya careful ba betu amu nyina se wo betwitwa ne nyina mu wadwe nkire wo sa ne ma mi hu ati me support IGP pa de obeye no onye Delta forces almost omu Delta forces o ma yeduma sin na akufado ana na akufado since 2008 no chance pay akonjo o ma yeduma sin na onda say my boy a power na ba ese mu ye dem mutubu ase just 3 months ma so mu ye sasa mu gu papa n'anim ase say so mu pese odwe mu ho ana onje o man no ho nti ese omu tubu ase say tam no du a e ba ma omu edwuma e ba ma ye nya ye MPP for since 92 na me chase MPP power ban mako ye gidigidi say em man position na tam ni makura MPP which MPP antare wonto MPP say MPP antare puye nti sa Delta forces are now group bi IGP onto omu nya ase amfi ho na Mahama Yarega so na wa pacha wa parliament speaker so de no boni acha no eno so hu ne say onu ye unjan ma parliamentarians na ntum ka hwe on ho then te yenyim mbra no omu say de boni acha na ya mfa nche next time mo ye sa jimi no brave asam de ya ende wa no akosoro do jimi na de ye nka o TV so okay me pacha mafum sa asam no mo kan parliament ewiase nya ahwe Ghana parliament
sɛ saa asɛm no aba ɛbɛyɛ dɛn yɛkɔpɛ mboae bɛyɛ bɛboaeɛ bɛka sɛ Ghana Parliament ankasa ayɛ corrupt nti saa adeɛ no wɔn nsa nyɛ no Parliament bi nso yɛde ne bɔ n'akyɛ no a yɛyɛ nyɛ asɛm biara nananom akuafoɔ nso aban no sɛ fertilizer deɛ de gugu ɛnɔbae soma no yiri mpɔm nom ne adeɛ na boɔ no wate so sɛ bɛyɛ akuayɔ bɛyɛ akɔnɔ bɛyɛ fɛ no nso wɔgye nkyerɛ ɛne sɛ ɛyɛ asampa papa no deɛ yɛnim sɛ wɔbɛtumi ayɛ adeɛ a ɔka nyɛ wɔbɛtumi ayɛ Nyankopɔn boa no yɛ ma Ghanaians yɛso yɛn ho ntɔn yɛ na nima market yɛ wohu ne sɛ nima market deɛ yɛntumi nka hwee nkyerɛ wɔn then wɔn afa car kwan nyinaa edi yɛntumi mpamu wɔn yɛntumi yɛhwɛ market no kɔ nso saa edwuma no nso kɔ so saa. jaha mo ho kyerɛ mo ho. oh papa yɛn ho kyerɛ. deɛ na woka na mpanimfoɔ mɛhwɛ mo amu ha. mpanimfoɔ mbɛhwɛ nima ha yɛ zongo nti wɔn mbɛhwɛ fin ebu onima pa de bia zoom line bɛba abɛpɛ before ade bɛkyin no wɔka sɛ nima market mba no wɔn de bɔɔla nima junkers foɔ no wɔn wia no wɔn de abɛgu car kwan so de bia zoom line yɛ edwuma bata ade bɛkyin no wɔbɛka sɛ wɔn nyɛ edwuma nima ayɛ fin paa nti mpanyinfoɔ bɛboa yɛ. Eti kawadwe dwumadie no na wo hwa wa Adom TV so no waka na dwen wo wie yɛn so problem ekoso ewo ni ma no so ɛno so waka na dwen e de atodwa ɛwɔ ha de wo hwa ha no mu a asankafo wo ma yɛ busy papa me nua me wakɔ abado ba Adom TV so mejo so kawadwe dwumadie yɛ di nkɔmɔ de afa IGP sɛ vigilante groups no wo be yiwo mu nyina firi wo na Ghana anya asomdue ora mahama yarega so speaker so de no bɔne akyɛ no sɛ wo accuse parliamentarians ni bi so o magye damdie no sa dwe de na wo ka fa ho media say IGP sɛ oba be oyi o mafiri ho de a yɛ da na se wo sɛ ɔhwɛ Ghana for yɛ hwɛ na sa ne mani nyina yɛ yi firi ho na yɛ to yɛ ho toye because politics there obiara vote me vote yɛ obi foforo vote yɛ nti wo aban na aba so na ka se wo aban nti wo ye bibia de a ende na me ne omo nya adwe nti se IGP se obe de a ende na yeso ye ne na mahama yarega chew pa wode akọ parliament and speaker so ade atum no de na aka de fa ho mahama yarega de ne de so far as unim se ade a waye ade a wo kan enye e wo se nka parliament ne punish no en wo so de ne boni che no enye sa next time obi foforo so be bi de Ghana parliament no ebedi agro na ya formal court so mun kodi agro yesi o mun ko hye mrama ye nti chopa ne de wo senka parliament gitum o senka mo twe na so asotwe bi te say den asotwe de bebre boni na o ye no ye ne ho asotwe bebre wa ka bi na me hwa wo hwa timi de ama no prison cry wo senka kokko ye wo senka kokko prison because ade a wa waste Ghana parliament time eni yesika nti sa ne man de wo senka prison cry wo senka ko and I say free in the post ne so kawadwe no fertilizer aban say water so kura sabeya kuafo ebeye akono no mo aduadua no ma bebre ama ye na ne ye ndoba na ye kama mabunu bebre nya adwuma nye se kua no ye kama mabunu do ho be hye me so ka say no a good idea we president no wafa ma me na na do de me gidi say obe deliver de waka ni nyina nti fertilizer na we ni de e kan adwuma ne ho nti so si o de mo akuafo so a yesu ni je adwuma ba ye nya e be ntimi anya bia ye enti kawadwe no na brantie ba akon so waka na dwen simple kranko no de nkeka no kokora no chawpa no keke na anya enough ora mahama yarega nka yeva no ntumu kakra na nya hwehwe de eva ma afoforo bi kawadwe dwumade wa Adom TV multi TV so Badwam ene de bra woni ma market ha ene agina sabre afia manko atama klomini crew no ya krado mesakwa ewa ha na ya wa ha na fe director 1 ya so ewa ha ya to so odo mo akwa abado ba Adom TV ya kasa pa na mehwa obi e na wolalas na so wo kromo ankasa kawadwe dwumade so wa hu nsam ayabrobo so de na wo kan fa ho me de ne amewo ka fa ho ni se Ghana say ye den kra say you ya ye de nti ye youth no say like ye young boys na ya ba no ye bibia like say na esefata say na be ya yenko say kru no se mpemfo ka bibi na say ye like ye nkwala no ye nti ye ni bibia kan na say ye ni hu idea ye nsua say na e be bisa more questions a ye be hu na ye so ye timi e defend ye ho esan say ye ni dachi ye say kru no Ghana nyetu e ba kopɛ say no ye mfo obi kru ye ntimi nkofo obi kru emfa ye kru anti sa vigilante groups na IGP so wo be close wo be yiwo mu nyina fro no ne ya adwen oh me ne ya adwen because ebeboa esan say o set sa we na
a bit me about say sa political groups or more sa winning now be cancel in a be boys and say yes ana e de kasakasa nketenkete e de ba yes and say be concentrate and I say ye paying for no mo da anim no time or yes or concentrate na film timi create bibi de boy youth no na o mo waste sa time na was ansensem no nten de emboa nten de pass sa we na e be boa nkasa mahama yargan so na de what patrol parliament and so and speaker so de no boni ache no sa sam no te ye no o okay. Okay, yeah, me okay because oye den oye Ghana ni. Ye ntimi ntono ntwene. E na say bio akwala so de oja de na gu ne ma me na so ontwa nto ntwene. Opapa. Enti we de e fa nche no. Na ye nhwe edwuma na ede enim no. Na ye mampeni no ntimi ye no mboa Ghana. Eno na ye hwehwe enye san kasakasa nketenkete no. Enye ne na hwehwe ntimi mo ye nje menka na ye mampeni ntimi ye na edwuma. No na fertilizer bo no so aban so oba bete so kura se be ye akuafo betimi atobie na ode agugu wo mu mfudie no so na enye kama ye di ayade bia nimu ye de konkrofo man so e benya sika bebredi aba sa semwe so te ye no se na ye wo kan wadwen ampa ndi meti en menichi e san se no so e beboa mi de bia make won say make some see youth ye na ye bre e san se because se no eduan kwa koto ne boa ye de it's at least a fertilizer in Banasa and Ebiani Bua. Yes, we bet me out like near APC Dibiani Bedi. As like citizens, I say, a right to everything. Like I say, it's me have access to everything. Oh, my. It is a fertilizer and the day, say, I'm in Ukraine, so much to me, and money start to say a coswa, a beboy. Wapa, Kawadre, Juma dear, Nima market, we are there, Kasawi, okay, Ewaha. Oh, and your crowd. Meet me and say me okay cry me okay because meet me for be Bruno and I say be mountain fine baby send your heart to be a managing it's yes by so so many nimbre yes youth I want nima yes you here nemboa a dear pan up person can nima market ya nyama wo beto oh especially nima ha de ye here ye like in your bebre especially station oh say and you find say like station on bury no streets to say and you find wa president and no higher and you find like how go be bear cry in guasi into a person ka ban no or be ba na fi ka baby a or the baby obey station be apart from street no because senior cars ni change street so near there no emboa na adwadie no ya de no aha ho kire wa ha aha de aho kire ne de e wa ha yesre ye mpanyim fon say omani mbra nima na omon be boa e san say ye hia omombo a ASR station na wo kwan so na ya nneoma mo tonton no ha na wo kɔ bebe estate bia entisa wo kɔ Medina so a entisa nima nko ade ye say ye dwen wa enti ase aye say edu political way na campaign season na omo ba asi but after that no omo mba na chese de bia all the time high basa ba time nu pe no maybe sisan boss ni ade na omo use ni ade enye fine nti omo chi omo anim bra ha na enim se na ado aba de ye ho beto ye sanse ye na ehwe ya ka wadwe dwumadie no na branch na che na adwen no sa bre be ma na wo so be ka wadwen na yenko ye nim Adom TV so bedwam asa no wa ye din do wadidi oh me didi na bibia ye okay me dey van ba nyama nkoye ntira ma ye din sa no nyama be ne nkoye ma wo oh free ye tu nyama mo no ama passengers nko me foka kwa na ye dia mo 20% they are to the first soon to be track more kasa na yi basa but okosebi sebe okoto anwa e be 30% atuso on kasa ho but 20% drivers they are to the first so no npa be track am fia akosukula na no de wate basa ma adwuma na ye basa amaye ntira na ya di nsa no na se fair no ba ye no business na enkoye kura na nsa ne ma enkoye kura because obi a compromise moto ade o market obi be bia no ne ma enkoye kura ntie pa ba na cho se ne ma bi wo be ya amaye ama ne ma mago kakra ma ya anka ye ne beje ho pa no nti waka wadwen no na IGP serves our vigilante groups data forces invisible ne groups na political parties no wono wo be yiwo mu nyina de free wono se na se mo wote ye wo oh anka be mi de pa because nansa ne ma mo start say o mo koso wo kro no mo no nyame ani menso anim kra because the court case we na matuma bo awremu akodi sa nyem na nsem de ese aka abana na party ni ma ho kwan na ye form ndi because ye form ndi na ejo mo nsa na mo form dia next as part for ba no so ka say we bu ye ya yo mo hwi ntie so ye be but mran mo kwa na de mo ndi a obi ono bi obe na adwin bia so mo so be sa de no obadwi hu ye
na mahama yarga wa patch or speaker so dia channel we okay oh service nipa na ebo nipa na pa wan cho nti say speaker so dia chen dey mda na pa because e bi mo aye dia cho mo nto no so dia chen na mda na si no say na nan makuafo mbete den fertilizer de enuo no yede gugu nuane so ne ade no aban se bon water so kura say na no so te no fa oh ani de anka bebo because service e nan mo so we kra say mo ye sa adwuma no nti e mo so ye ti so mo no so na mo adwuma koso mo a ye say be kakra ya nya so e de be bi na edi mane o mo no e to be twa mo so benya mo to benya o mutimu edidi kawajen no we abrantia power kanajen simple kran tun so ba bia wo ni mama market utime ba ha na wo so be ka wadwene e wo kawajen dwumade so Adom TV so bema memo akwaba na udi ne de say Dodo Steven kawajen parliament say ora mama yare god no form so ache no IGP7 vigilante groups samrante na wo mo ha dwen yanya betie nso yemfa nya adwuma bia wo yi wo mafiri ho sa ne ma we wadwen kire wo ho ne say oh one away penifo emra no ewo wonsem it's coming like kaka men kwan emra ni wo indi se na emra te se emra wo oman mu dia emra ni wo ndi na IGP dia no so say ena me gusu ka se emra no wo wonsem yen school na wan akwa do ni nema no yentimi nhye won so se wonya bibi ba penifo na wo se wo ne leader wo ba be di yeso semra o men mu dia won formra no emfa enti owura mahama yarga chelpa no parliament speaker adi atum so on konya boni biem no ye wo hwa okay say nipa de ewia say won yen trust nipa by abase no onipa na ebone ana ye bi kan say akola ko toilet go na so bokura na ni say otwa to twene eti metuma fa say yemfa sa akonya we so fe ma no yema na akonya mano yenhwe so obesesa de ya so sa de yemfa no nto adwuma ne so na say fertilizer enu na yedugu nuane so na ban so wote ebo no so kura se be yakuafo ebetumi ato bienom de bia gugu om no ba ye no so sa wote asem bi say ya se na ho ye wo oh meti ye na ye manage because so hwe me free steam region begro na ho so kua na ye so ye na ye bo modern wo se ukọ se na akọhwe brode ni koko ni ne ma se enkoyi se obi atukwan ye free was ye na ba begu akra na ye na ye hustle na se ga fertilizer abu of na ye tomatoes a okọ tomatoes ye wo ba fertilizer ni ne ma wunya nti utimi nya so ni ska so ye afu a wo be we na se afu na mo awe a afu na ye ni je ni sei eti se about me sa de we dia ye da na se enu tia na ye so ye to aba no man so no how we the power same by driving number be me call driving school at the same time say ye meet send a menya station tin me go so am ye kakra enti how be pa na wo fam wo ha nka ye yema wa ho beto oh ade anga me hwe ni say enema nana timi o se ebo say oba nko ba ma enema akofom obi so ba ye nche mom de say ba say me hu say asefu kakra na price am to kakra say amma nkofo bebre mfoka say ka ye park yes obi enfo eti yes na ban say modern one no kan atem kan ye no ye sense on modern no ntimi nyama na ye na ho to ye no kan wadwe dwumadie no na sone so say ye nwumakuo bia da roma no mo boa ye na kan wadwe dwumadie na ye de aba bepiem wo ni ma market aha say enti Springboard College and school papa ye was so bata fo wo do ba ekọ Springboard College hwehwe wo mo Madina Race Junction na ho na wo kọ wo mo school papa de obenya do ba no akọ sanso na Winneba education of Winneba suapon kese ya wo mo chechefo order say o pe school papa de akwabra wo ye adwuma de a na ne wo de wani a kire University of Education Winneba na ja wakọ ho akọhwe onwuma suamu adwuma bia wo ye bia utumi kọ ho na degree programs a wo draw wo mo ye no so kọ ho no ma akwanya ho wo ya 25 years so kọ a utumi kọ fra wo mo 0207381688 0207381668 na one University of Education Winneba campus na one more edi enkomo say TV no ye mobile so ana wo ye mobile phone so baby onam bia no wutime hwe Badwam e wo ho no nyina ne say wa download 2C mobile TV e wo phone so de okọ Play Store na wa bo 2C mobile TV no credit kakra bi na say wo de show programs bia wa Adom TV so Adom TV ya wazo ye manya menua mema bi so ya mo akwaba na wudin de say cha fam Kwame Costco kan wadwen de wunuan maka ka bi de na so ka fa ho na Kwame ka fa woni say ya rodo fa no aban tutu no ya pese o so ma ya esa ya mate fo no ya bre passenger so de bia woni an konto kwa sa
the Srabana saw the until Sumayan Kaka. Yeah, Kasaka, vigilante groups. Police is who about you are winning every or sign out in a yaw. Send out meeting is a what you want for. Sana, Yama way or man way, a poor one over no man. It's supposed to be for Yatawachi. Yet I say, although didn't say, Pajo from you. Joe, now so come on, you for the air bubble swim. Pajo Mamino no can no person some mekan. One message made for where you might have added the where you might cry and I said 10% should be back. When him say what to petrol means yes, sir, no person war her pass mating in. Yamusi and Panis as a benza, and the person what you petrol no man, Kakra. Na sɛ fertilizer abanso ɔte so kra de adugu nnuane so ma no nyini ya kama kama ne yɛtɔn ne anya bidie no sɛ na wote wei no nso a ɛyɛ wofa and yɛtɛ ɛyɛ by more passengers na da de no wɔkeka ne ntina ma yɛn so yɛyɛ saa yada se papa kawaje dwumadie no no ɛna wo hwɛ wa Adom TV so memra me maami mu ha na wo ma ye busy pa di dwapa nye kuma ma me de awotɔ no yɛ de a na wo so kawaje wa Adom TV so wɔnyɛ ready wadwane enti me ne papa yi enkase yɛ mu akɔ abado ba Adom TV so ya flame ya Thomas na IGP wɔse sa vigilante group sa mbabunu na wo mo sese ne ma ya de wo yi wo ma firi hɔ mahama yarega nso wa pacha parliament sɛ de ɔka yɛ no yɛmfa ncha no speaker so de acha no ne ma mienu we de na mama de ende o mfa ncha no na sa MPP for no mkoye yi for no mkoye sa no MPP for du o manu abedi o machi because o mo say muntie tre aba akoyi o mafrim aba akoyi o mafrim e sa mo de emla no ema mo amhwe emla na mo ye na mo de emla ne hye mo nsa koye sa de na me ka nchi obia ne mo 40 years because o mo de emla ne hye mo nsam MPP o mo ya de batadu ba bi a o si de obi aye na no mbehwe ho aye de aye nti sa nwoma de Ghana ka me nko aka e chi obi a 40 years e man 40 years obi be da obi be su anyansa nti wo wako adwen ano no mahama de nso yemfa ncha no o mo mfa ncha no yo na fertilizer bo no aban so wo te so kra se be ya na nanom akuafo be ye kua ye na mabunu anya adwuma ye o te so ye because ye nwoma me mu nyina wo akura nti o ne de o te so a abebo ye nyina nka ye so ye mahama emene nam ha emere da abontene ade nti o te so a abebo ye so betumi akwa kododo afuo ni bi enti kawadwe dwumadie no no na wote se menuan wo mo nso akire wo mo adwen no na wo kope no wo mo dwane wo kɔ no wo mo dwane wo mo nya kra do so wo mo ebe kasade a na ye toa so na ye ne ye nuan mu bi nso akasa hya no nso se ne nima market na ya ba ya ye ne adwadifo adrobafo metifo edi enkomo ahwe se de wo mo nso badwam dwumadie kawadwe dwumadie no wo mo ehunu no efa Papa, you are quite about Adom TV. So, when you're ready, Papa, you are quite about Adom TV. Why am I busy? You are quite about Adom TV. Yeah, just so. Now, how we are there? Yeah, driver one. We are driver pass. I'm driving here with Nima. Driving here with Nima, dear. I say sometimes traffic to me cheap. So passenger, drivers no, it be more almost jina kwa ho. I'm far. Passenger, jama anum de debia traffic. Jama no debia na change gears. O brakra. Bre un say na diesel no so na e cost ha dwen ba ene bedwam kan wadwen dwumadie IGP se vigilante groups no wo yiwo mu nyina de afiri ho asem wo wote aye o say. Some de okay ayamum because sometimes paying for no omo no. Omo discount too much. Enti say sisa na say the ebimu ba ebeboa. Enti ya pamo sa vigilante groups ni fi wo ebeboa pa. Wo ebeboa. Na ayi mahama yarga sa wote se o se appointment committee owura aboacheja kwa ba chiche sika bi ni mu ne ade ene ye te committee so o mu hwehwem committee ne ba ye no ya se bibi sa ni ho mahama yarga ba be pacho speaker se wo de ache no nenti hwe no wanye sa abone ni biem o ye okay ane dia o ya okay dia okay se wa pacho dia me sure ya fa ne bone nche no ya fa ne bone nche no fertilizer bo nso aban so wote so sabe ya akuafo ebenya bi atonom de agu nnuane no so ne enya bi adie eno so ti asem we ya wo say oh yeah pa because yes so ya benya eduane ni bi edi se bi kakura po ebetuma export alcohol ko different ya foreign exchange to the ya pa ho
Come on, you may dear no, near the Badwam TV. So, many Abama Bako and a Tuesday field, Sabanko, one man friend, dear, Naso, Eja, Menon Casapapia Maqua, Badwam TV. So, madam, you now didn't say, a friend Kwame. Kwame, now so, yeah, dear Waha. Me a driver. Driver, Papa, come on, also, or how Ben I will film driving, or Nima Market. Oh, you do what there. You blow up market, no, on the back car, as I driver. Your home. Until you were driving home. When's any special day? We make a deal. Yo, until the upper some penny for young one more harm, be okay. Some policeman banner market and come to critic a cramaya and can answer very free. Almost pay a quan too much. As I hire, as I hire. Who's I would tell him so that Unkana, if you net to now, Brother Carlos, yes, some say. Lorry fair near Tum. Aha, at say passengers, no drivers, ni mate, Montamuye. Oh, is that okay? Because President Bano, the train, you will take a class. The John Cacras and say, President Banty. The passengers no more complain or be uncarried. Oh, okay. Yo, IGP said vigilante groups, no, but you are in every 1 year Sumadri, or one will be a boy robe office. Was that woman, was who obey you in every was I now? What's here? Oh, I am there. Because one is I, baby, I want to walk around so office and I will my cry. Still be making a car, so be about with my or to come to you for a while, home at time. Now, a year, Mama Yarga, what patch say, my committee, one more reporter about what I do for what patch. IGP said, speakers or their channel, and to one your bonny beam, and also a year. And so, what patch or the Munjane, said the party of Fusu and Bound, on the rooms I am from so no patch and they say, Mujano. Fertilizer boy, yeah, Teshu, now work here for. Yeah, want to say, a Guafano, who may have no my my across you need to need. Canadian, no, many Abama, Canadian, no, where didn't bank when I don't have we didn't say. But a friend Isa Kabiru. And I'll pay your yeah, dear more dosa. So I wouldn't be what do you manage to home? Also, yeah, dear, but I'm a driver. Driver and to whom I was Simonu, Yamaya drew, no, what ye, San Martinasiano. Simple cry, Canadian, also, or how Ben our Nima Market. Mpatwa Nima Market no edu Wednesday ya Nima for no mochire say amuna mu ya fie for nti market no ekoko na no too much epie nti ma ya drivers no ye hu toye nti yeso ye bre nti anka ban betima aboa ya na mumma mum bra chire kakra anya say amun free o mum bra chire kakra na obia ndi kakra me mu ba kon so too much ha dwene vigilante groups no yase ye pam wo mu ye be yo mu nyina de free ho wo sha bre be poten den start ye ma na ho nto saa de no the mudi buy no first no yeah me the way but am start here no anya fine bibia nipa ye ase to bo ase no be me the way mo ye no anya nti omo se mo be yi mu a me kura be ye me de yada se papa pa kawadwe dwumade no na ye de bebe pie mo e wo Nima Market ha no mo eseye nti no and then Nima Market ha de aha na brama kwan na kawadwe dwumade na ye de wura mu ha no aha na brama kwan ya ye de ACF aseda no Emma Springboard College and no school papa ya wo my Ghana mu a wo fo no obata wo hwe me wo so do ba no ko na no masua tumi ekwa animo sanso and University of Education Winneba campus and also and wo ye odwuma ye ni apaso to a wo masua so no wo kɔ ho na wo kɔje entity ye 2C mobile TV and no ye bottom to phone no so no na the TV ni so a ne sa nyina ka hu bi na ye de kawadwe dwumade ebra wa Adom TV multi TV so wo and Nima Market ye bebe wura ye nana yawo eboa ye sanso na Mr. Kwakwa wono so ne cameraman na Mr. Mponsa ne ye hyenkani odo ye mba medin afia mankwa tamaklo manhene kwabna sante ene crew ni nyina so ye da mase papa se na mma dwumade no ye kamanti samoteme nka de amunsom e studio.